Slike blijede, ali mirisi ostaju zauvijek. Dobrodošli u kupaonicu 80-ih. Nije bilo 100 brendova, bilo je par onih pravih. Na polici iznad umivaonika stajao je on, kralj kupaonice, zeleni češar, Pino Silvestre. Taj miris bora bio je miris svakog tate koji se spremio za izlazak. A prije izlaska, brijanje. I onaj zvuk, pljas po obrazima. Ralon ili pitralon, s onom prepoznatljivom etiketom. Peklo je kao vrag, ali mirisalo je na muško. Ili brion, miris naših djedova. Za dame, frizura je morala biti postojana, lak za kosu, slap. Kad bi mama ili sestra naprskale kosu, u kupaonicu se nije moglo ući 5 minuta zbog oblaka mirisa. Zube smo prali kalodontom. Bijela tuba, crvena slova. Okus mentola koji te razbudi u sekundi. A u kutu, najveći misterij našeg djetinjstva. Bide. Nitko nam nije točno objasnio čemu služi. Zato je nama bio umivaonik za noge. Ili savršeno jezero za puštanje plastičnih brodova. A odmah do njega, vaga. Ona stara, mehanička. Nakon kupanja soba je bila puna pare. Bojler je bučao, a ogledalo je bilo bijelo. I onaj neizbježni ritual. Prstom napisati svoje ime ili nacrtati srce na zamagljenom staklu. A ruke su mirisale na lahor sapun, a prljavo rublje. Prije mašine čekao ga je on, crveni lavor, plastični div u kojem su se namakale fine stvari. I naravno, kralj veš mašine, plavi radion, onaj prašak koji je mirisao na čistu posteljinu u koju se zavučeš nedjeljom navečer. Tu su bili i časopisi kada bi provodili dugo vremena na toaletu. Te stvari danas djeluju smiješno, jednostavno. Ali kad biste ih danas primili u ruke i udahnuli, vratili biste se u onaj trenutak. Kad smo bili čisti, mirisni i sigurni. Laku noć, mirisni svijete.